Kalvar ka konglong kero penajok ningkan trok sia oso apran kedam. Sarsing senara hem kopi koson penone hem me chopi de. Dilai long pang tek tum police station thingno kinep tanga truck me kai chok. Kardom pini karbi prime time berta long penili sami mirin hanse pi pini bertang ton pen arju ponik tha. Pini thang ni phai krep hor ni adaba pora hut singhason hawar Bokolia police station ke parlo hawar kimi taralangso English LP school pathu aklamalong Kalvar kakonglong ke roajok inut ningkan troksia hoso apran kidamnang. Labangso Kalvar school pathu aklamadung hedalong highway authority mate 4 lane kasela matung Kalvar ajirding kuipen kibui ahok kavia jok kakonglong pen kirojok adimalong amat inut apran damnang koklo. Bangso honi ke pholoka uso men lake karlitang sarbolon rongpi artaningkan troksi taralangso English LP school along class KG2 angdengsi Charlie Bomlang apo men Rostom rongpi asarpia men nirmili teronpi bonda kopai kilang rojok school kidun pen class chingchia prang kijoya hut arai kido kardik klui Kalvar kakonglong kero penajok si alangli apran damnang lo lapusona pora hut ronga saratum kachuning report bangso ahuni ke pho ahemasora phanno namat highway authority mate 4 lane kaselang bom abang pula pen team karbianglong kechari karbianglong autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hangatum compensation kipi ponserak jia phanta kachuningri padopon penal sebagai school bang pen lapur konglong dun lam toh kini dita na chele ke also bang aja theta vedelo lasi ini ke lam tan ni etik ini asomen ko sarbulon rongpi kelas pi itu apa ke ni kan proxy teno laso Anchotakali Singhason local MEC Amar Singh tiso phansatami bangsolong RD kipidon pen aron ki pangche ponji phansatami kirap kipidon ji phan rongasar khonsing timong pen kachuningri padopon somaratum ladak cheipo prong thekdulong la ama people ma boma oso dak tilong la so karbat udak penang kolong pi la so karbat ke la purwe non prong pia tumsi la dak kapang somkang dahla dak bat chunaya amat men kolong dun pilo so bat se oso bange phandam nang juilo se la so phandam nang ju ya putha ka bangke kurwe tumta alang ni tumpan organisasi bangke pi dun nang po la penke ali karbia tumke huni kanti pinak lo pot kaso huni kanti kapa beye pan ke cham kanti pan bangke bi phak bo kakre kune ata kharcha na ko News report Karbinglong Live Nijang Karbianglong Chinthong constituency ke parlo long elo boy head senar arong amekar sarsing senar lapen kajek kropi atum ahem kidam tang ni phai kripli aning ve ajo por phai ner kebra chitim apor malop kopi ko son peni hemi chopi de bangso ki sungke phovek ahema sorpen nang ke chithan do na ting pulote alang litum hemi sita ada pen hor hak ke ponaphan ahem tun arat ta bar et la so phi kopi ko son pen lone hem mi ki choke chithek dun long le deadlu pusi than nang pachini dun an nong bi bayi ner ke bra chiti ma por bang ke kopia me si ke ka khelan dang ma pulong ke phase gari ka chung koi son tar kiar bilong lang amasi tipo si gari khelan dang ai ason to mi khelan dang ma pulo amasi da lang am tha puni li hema sor bang nang pulo amasi li lang dam lo an ke aw belo mi thur pulo pu a hem pe thepu ingnar dut amasi nilianta ing hab lut pe bor idet pen hemar lupine son ba kelong jawar sai dolang mini punili lu dam lo anke upai ve delo ing hab chubung taon hin chubung taon anke ke kang thum dun ya war sai nili un edet lo masi un tik rong sor phan hang mara lo chituk pak lo amia lang ki dung ajata tur pak lo seta un edet rong adung araya sor sidami kirap dunji aphan bor idun piklu
บนสตามีเมียการกิเทปาร์ปิกจอกรับดุนอุนอิเดลุปุสีนางเจทันดุนรีตีลาซอนสีอาเฮมาซอร์เป็นนางเกเจทันดุนติงปุโลเตเฮมาโลกูปีเปียซอนสีเกโดมาเกทั้งนัดอหอร์มุดะเชลองดุนเดปิมโลจอยเปียรีซอกซังอันดะเชลองดุนเดเดดโลลาเป็นตังกาเกริงสตามีสุริคริตรอกอันกีมีโจปอนเดดโลปุสีอาเฮมาซอร์ตุมเป็นทานนางปัชินีดุนKadu kawi sarmar atau meheta ciduni ke show ke delo. Amase labangso ahorha ke pona tiabang aju bayiner ke ala ajitim an. Amase hempen pula sami kardu. An menini tumta labangso kai kira bonja phan awar sabi. Athe mane thengno pensi amiki thor pena amar ake hemalu lujet. Labangso ki sungke phodet a hema sorpen Local MEC Avijit Pro Lapen Karbiang Autonomous Council along ke chari ponbom Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Phan Un Anpen Nang Rab Dun Tha Pusitami Phirangke Thingno Pen Kachuningri Padopon Chiniri nang rap thek polote hempen dang lok kasu harlung langbong pechoy ta nang rap thek sonte sonte la local MEC pendang lok dak chairman lapen ke dak Ketika dengan temrong rupa sumtan serap CM ya maksudnya serap sampai pulau. Ulu kunci pen hemari rongpar Karbiang Long Lai. Dilai Police Station angkang towe ajo apor ihum kineptang atrak apan pang tek atum me kai pichok posibirta ribdun long. Birda kilong dun atengke kidamtang thang ni phai krisia ni aron repen ki ponchong hu barmi supari thoila pharo ke thomra krepo. Kinep Dunlong Dang Kep LP Truck Registration Number AS25FC 8999 Police Station Adung Bipon Koksi Kitarli Basai Padobom Mahutsi Kidamtang Thang Ni Pai Kriplia Jo Porpai Sira Mini Thongke Braketom Apor Malom Pang Tek Kya Tumpen Mekai Chokpusi Pachini Laso Truck Kinep Long Ahut Truck Ahem Pu Pen Bang Plia Tumapanta Nepon Monglo Lasong Bong Pen La Horizana Long Kedo Hotel Dream Sky Ahem Pu Ramakan Som Asopo Rajbir Som Vicky Som Aphanta Nep Inang Pononglu Laso Kiri Ketalip Asai Kepadobom Ahutsi Kidamtang Thang Ni Phai Kriplia Jo Men Manghumime Lason Alamki Nangdotu Puta Pachini Pong Laso Putak Non Dilai Police Station along Puthota Kimi case Deng Pontulo Dilai Police Station case number 17/23 MR 20/2023 puta Pachini Pontu. Kimang humimi alama bangke police station athing no matsi lapuson ke pasang kok atrak aphan meke kai chok bangke mang humimi binon. Lasi lasolam angkuralam tilong pamiji aphan CBI patar livek nengchi akinang sot binong lupusi kachirok tok arada tumpen tham Pachini Pontu. Bokajan pen ananterang Karbiang Long Lai. Bokajan LA constituency angkang Ghorial Dubi C20 CRPF came along kidamtang thang ni phai kriplia ni Black Day kapaman pona birta ribdun long. Date piangkang along Black Day kapaman pona long pache tondon si Ghorial Dubi to warakung akung candle kaisi Black Day pusi paman ponlu. Kidamtang surihini ra kresir kep thang ni phai kriplia ni purwa malong ok chumprana song atum BSF abasalong bom pen tengking dunsi bangpli kep BSF a korte atum apran damnanglo laso ningduk chepaklang si kilometer isi so se RVRA candles ke kai pensi chikimo ponsi alang litum akar jong aphan a hirjume hangpi pon luputa CRPF jawan atum pen birta nang Pachini dun আজি 14 ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে হিসাবতে আমি আজি ব্ল্যাক ডে মানি আছো কারণ 2019 সনত পুলৱামা এটাকত আমার 40 জন সেনা শহীদ হয়েছিল সেইটো কারণে আমি আজি ঘৰেলডিবি বুকাজান অঞ্চলত ক্যান্ডেল জ্বলাই তেখেতৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live. Tang depini Karbi Prime Time birta ke lapan si kang ton panik lo.